pada ben kapak maut naga geni 212 andin wiro sableng kau le serius kapak maut roe keluar ben wiro sableng mon jurus kunyuk melempar buah ben pukulan matahari letak medas kamuso puri keluar kapak ro beni pahe keteng kebeure ketemore kebai lembei sampian mon niku wiro sableng lama keluar kapak arwala berarti la para tamat tah mare ngaru cere itu bapak melolo si aki ira bencek kelopai doa aki anak panika manter parengna ilmu sebarokah ilmu sebarokah anan tak kutu benter bu tina mah kita tak ranking ya mon bisa ranking tina mah kita tak teladan mon bisa ya teladan keng anak serengking ben teladan embun tak usah nyol manganyol wadin ben teladan pole rengking pole yele anan cepah bermesau ta iya cetbuk jam jadin ben katon cet ben tahun ya rengking iya nja boleh cet toronan jadi buk toronan iya nyol manganyol beda toronan make ka anak papa sadar meler bermabuy pahlatin sabar sampian ngadepi anak paraten sampian ka anak sedojo arwah dadi ganjaran bu tamasuk ia teraki ke sekolahan dena RA ben paud nukun naruang bian oleh ganjaran sela oleh ganjaran oleh aja cen boleh bian coba hahaha bian wah tukang sarin besena beda kareteng canteng nama lolo sela oleh ganjaran ki oleh aja cen boleh anak mun lako eki kiri laku nasadu malam pagi kiran gia gambian marah bukti aki jadi keng pola na tak tahu saya kira ki bu jadi ki tak kok saya kira gambian bu lu bila tahu kir kia apa boleh ambian pun letak kelar si jaga positif kir lagi ambian laku nasadu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seabtina penget amul jaki pengasuh Yayasan Pendidikan Islam Al-Qalam Semulja Kiai Haji Muzammil Hasan Salera Nasimulja Ustadz Tohar Salera Nasimulja Ustadz Irsyad Jazuli Salera Nasimulja Ustadz Abdul Rashid Semulja Ustadz Jauhari Asarang sateja para tokoh-tokoh agama sateja para guru-guru langkong-langkong sengireng atau pentomulang nang lembaga pendidikan Islam Al-Qalam satejana abtina penget amal jaki sateja para tokoh-tokoh masyarakat utamaipun kelebun asareng sateja siapun to pemerintahan tisa abtina juga penget amal jaki
sateja wali murid sehadir perpangkian malam semangken abtina banget amul jaki secara khusus sateja panitia sehingga repot dalam badana pelaksanaan acara malam semangken abtina banget amul jaki tantaretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mantermuka peten kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben mantermuka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu seabtina amul jaki lalakon kaula ajunan sekaterema ka Gusti Allah tae pangkija sekadimaan kapegusen kaula ben ajunan sekadimaan paling eka senengi ben Allah pada tae pangki Pak belum tantoh sepuam-puaki aba aroy kesenengi Allah beda orang nyon seborah pangki ben Kanjeng Nabi ngabur nangis warga raaitu rajulan yataqallabu fil jannah sengko nangale orang ngabur nangis warga dari saking tinggi na pangkat ben katerema na ibadana ibadah apa sih kata ka Allah secek seneng ke Allah dari ibadah orang paneka paling gesek paling ngade paling semangat menyinglah gangguan sebeda nengilan jalan wah marah pera urusan menyinglah ya beni pas tahajud saya maksud belum tanto tahajud belum tanto wirid si paling katerima benih kesenangi Allah urusan menyinglah beto bencang si beda nengi jalan aru bisa jadi lantaran si paling kesenangi ben Allah pokok cek sedek timur ya amun dek timur ni kambian cek menyinglah beto bencang norok benrong lorong arwah masih jad bencang gagapi sakoni rekan mak bedas balan peke dia betin di timur cek nyaman aja lah karengi red di menjak nyaman deh kalau kasih jangan ngebut ngerem mendadak sopir apa jalan rosak ya Allah depak ke kantor nih kak lenyi boleh belum berak kare belum pakai landri ya saya Imam Ghazali kak dinto teretan nengi muqaddimah nasi tong kitab Imam Ghazali panik kiai raja bu ahli ibadah ahli ilmu eka mimpi ben setong orang sepaling eka senengi ben Allah sepaling katerema ke Allah dari amal lah Imam Ghazali beni tahajud beni duhan beni ilmu na secamanya bani secek ka angkep ke Allah gara-gara lala Imam Ghazali panikan nulis sa kitab nyapura pulpen kamangsen nang imangsen na bede lala parapan nginom karena niser Imam Ghazali paburung lala dia jaga tak nemu se ye nom boleh ya tak kermangsen se ye nom cek saking gara-gara niser kalala ni kesecek keterima naga Allah mangkana setia rengi ben lala ripah bedereket empece gibeng sekalian keratap lalemak keker saya maksud cengkul arwah belum tanto tina pokok tak labu amun nak kena kini ngak dia tidak bukun dari ya ngak roh tina pokok tak aku beja
Kaula seneng gi kana gini ada ketana peten make cengkal pokok tak babaja make wong ke bangkung tak napeten iya keng mun sila jerajer iya bahong ke bangkung iya mah yu ja berem apa tantretan disami muljet toman ngiding cerita beda orang bini nyon sapora pelacur canreng temor seno kabere sekoni iko cak sontel daya tantretan beda orang bini pelacur sapora tu sana ben Allah gara-gara nginumi pate beni labini pada benri aing ama beni cap kaki 3 perak bede pate pelka nom nginum tak duk ke kasomper nyito kaki ben pelacur ngangkui tanah sebagian debu ngangkui sepatuna dosa apa ngerti beker se asadeka paling rajin tusah se kasadeka paling taar kena bareng aing berak kari nyitok se narima sadeka na pate keben se yang kep najis ben kaula ben ajunan ki teti lantaran isapora ben Allah napa pole pas sadekana orang Islam se ahli asolat se tak toman adina pasah pas parengaki ka orang pada Islam mah otabai ka sombong ka masjid manten katare masadekana sampean kong langkong sampean lagi anda kan tukang lakon nyaren pesena sampean Pak beni marah pada kiki ini pong-pong tak cek malam iki kalau setengah 10 maksudnya gula sampean oleh na alak koronom sekening ke bemulai ke swarga Pak mak le tak pera oleh malarat ngerti sanika kuliman kak diman mator kaula ben sampean duhur ben asar tak ke masjid alasan sibuk ben lakoh Maurib ben Isa tak ke masjid kia polan na lesoh la saare benteng alakoh etanya ki oleh na lakon sisa tahun benteng ruah mi ende akurban make embi sebaik lekan apa tak keluar kota embin lekan moniker peker embian setager tak ke masjid setahun sing ngocak sibuk ben lakoh arwah buru de emaan besenanom ker peker rakere keker kelenjelen swarga napa ilang tak itu mukarun arwah lha peni ka usaha ker peker ternyata usaha kiki nika masa pera ala aku melolom ya pera oleh melarat Pak melarat pera alaku mate bah titi judul odi nembean pera alaku Eba bolong tak itu mencari kebaik apa mate bah mon bini andre makin melarat pantas kalambina lan somalen marah bamun lagi anrobuk sampean opama bedesena menbek kowe gantoh pah banyak oleh nah bini an makin norok melarat kan pantas Pak lengene melagi geleng bamun lagi andre makin melarat tengkulang ngena seter kelenter beni geleng ora rohuk ora ngalantar ke kapi palang tibera oleh alakom ya
Bera ala kok mulai pabolong mati pak. Jadi judulnya di Indro bera malarat. Odin reng lake bera judul malarat. Kau lala kok gih jangan sebini. Iya paham tapi kan pepe nampian etapo ke beda benar Wah saya jemur benar Mak teker buka labu pada benro berenan. Mak teker aberna apet paul ngak roh. Kalampi tak azalenan sagale. Kani kala apa beda namun lagi at timban baleman tengkula mari nah mikeng beda kalampi nambian ilim lamari ya kalampi nabi ni an malolo mon kalampi lagi an rebuk tak toman masuk ke ilim lamari ja pera ambukan pakaian ibudin labang mari yang kui pakai deki yang kui boleh. Maren yang kui pakai boleh mari pakai yang kui coba berna lalu taker ambung au be esasa ben si bini mari esasa setrika ja geber berano pus sekalian pakai boleh budin lah mon si anya mapale eran din lagi ande tak itu mojo tar bisa apa bu lala mon seanya kalampi palakuan tengkura kalampi palakuan nasi biasa aku ya lakok mikeng itu mau berna aja berna apa lambe si mele jalan nah ngibir jangan tambah tahun jen nyiceng kata sila ada ya tak tuli yoba ija mon tak gele teti selebar tak yoba ija nyiceng terus lah teti selebar mati pak palang titingan tos deti selebar nom saya maksud dan gula al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut orang sepenter ya buna kanjing Nabi sakakapi na sekalakong eka niat eka kebaya sangun namat teh jadi yang penter jadi andi tunya eka kebaya sangun namat teh andi ilmu eka kebaya sangun namat teh epa sehat ben Allah sehat da eka kebaya nyare sangun namat teh tamasok mengaji anak masakola anak eka kebaya sangunah rogi teretan mun beda orang masa kola anak keng niat semakle anak gempang nemu lakoh mun beda anak eka niat masa kola makle gempang nemu lakoh mun tolos tak nemu lako satuan nama ke apa ane kalako rogi mun beda orang masa kalau anak keng karena niat mak le tetipong kebah mak le teti PNS mak le apangkat aduh apa sebab anak menikah teretan bener aja saya barengaki Allah ya penting nih kah ku laku beda orang ya junna Allah innallaha la yarfa'u darajata lil abdi salih ku laku ya junna nakuste Allah bekal beda orang pateng kita derajat keng abe tak sadar Gusti Pangeran anna li hadza ani kama katon beni andin kaula tusa kaula ma bah tada sakale elang ka amma Pangeran
Anika mak kaulan di kencerna tajwid, kaulan mandi kencerna fikih, kaulan di kencerna Quran, kencerna darusan, anna lihada ni kaule ka amma pangeran. Kaula orang putu mak patengki pada ben pani kecerejat. Tusa kaula sanya benyan mak temu tada elang ka amma pangeran. Beremede buna bistighfari waladika laka. Jadi beni andiin baan beni tandi tusa na banyak keng anaan baan tak bu ambu senyo naki sabora mulai ki paut lalebur camaca Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mulai dari PAUD terus ke RATK terus tak buang bu saya minta lagi sapora na ben. Jadi ya beni ben senyoon sapora keng anaan ben senyoon lagi sapora kompo ya ben senyoon lagi sapora. Pocur ongku mon beda orang kukul abaan gendeng abaan putuh keng tak rida mon anak ante tireng putuh orangnya papocur ini Pak makcur pocur kelu orang kukul abaan tak tahu ngaji keng dari penterah anak an iya jeri ngaji pocur ongku reng kukul abaan tak ngerti ke agama keng poto nah ngerti ke agama bekal selamat lantaran nak poto laku nasa malam amin Allahumma milan dan teretan mun urusan nak potong ngaji jagung tangkung tinalatini mun urusan puk jak sambil pegelih lakar ujinaan yang sepore anak ngereng ya tore jak pegelan ke anak buk kini kesebekal masalah mat kagauleban sampian pas latin gala apa bedana maki cengkal din gaule cengkal parana make ye ngala ka sapa cereng tadi anak ngala ka tetangke anak ri mun tak ngala ka paan ye ngala ka embu ngala ka sapa tanteretan beden penikah tetepna Allah le nika sekaula ten ka ajunan nika beni hodri Arya beden hodri penikah mun erabat ben hodri na igencer ben Allah pandi beden hodri no le genjeren karena nika tetepna Allah maikat toko kono hodri no le genjeren ana babolan arabet tetepna Allah beriak ya anak buk pona pa bisa os lalakon na sampian idilum arabet anak arwa genjeren kakapi mila na je lako kikiri edem yan buk pas pacek leke na dadayatin na jat uji nang ko arabet anak ya makita aduli toro ocak maki cengkal roh cek lako tengsal tengake cek la cuki kiri malolo sambian om mon mangkat alak kolagean cek laku baran nguti pabek abenan segoni makle kacapo kato karabini ben anak pun laku si atokar pak mila na bile epecet anak ro laku bederoken alako
Aro beni bolan labu talabu jeung ta ganceng beni eteng salteng aki ben bini nembean. Hula ongku. Ayo cung lekeun anak pane katetepna Allah mun elatine patepak ya. Rajin Kanjeng Nabi bini na Nabi kata moyan orang bini andi anak de dua paring ikor masetongi bengan karena cita tidak boleh embun diberi sabai anak beri sabai iya saya kedua andin anak langsung ipatade karena cita lapar andin embun padahal alaparan boleh embu re tak langsung ide re pergem apa napa mata ide anak mi korang padahal embun lapar pas anak serok korang ongku kok korang kok mak mon berak sebai Arya ving bede ving paro dua ben embu bagi ka anak Siti Aisyah panika mengak du mak to esto gelu ya embu ka anak re beremet rebuna Kanjeng Nabi Aisyah innallaha qad aujaba laha biha aljannatah mun pagempang debure Aisyah embu se esto alatin anan jire ben Allah pasti masuk ke surga edep mbean buk pas latin anak jok monologi kiri buk mun pola nama anak an seta iki kiri na jereng make laki na iki kiri ke mun ibelei hahaha pak keng bila kedung agikir mun pangulok kemas mas sih tepak ke yang larang benih besi benih salakah mas sekalian tak nyaut jun ranjing dia mas telo kali tak nyaut au kenyaman apa deh pagun tak nyaut kena bun pesok enar ya pak lakopok ongku munduah ya wala aro beni tak nyaut tebukeng laleso man yolo pipi man jangan pernah kan latina rajong jadi lah mulai gelak mulai gulaku jadi jong tak itu muncul apa ya setong tak mari jadi lah ngolok boleh jok perak releri yang mana bentar ayu mamraatin matat edimma vai bada babini mateh wa zawjuha radin anha mun lakina seneng andi bini pada ben penikah cebuna Kanjeng Nabi babini jadi pasti masuk ke surga ben Allah dimma beda orang bini mate tengen ni laki nah mon laki na seneng benrida andi bini jadi tanda na babini swarga marang seneng ring laki bani kebuk tak larang sampean mun perak meseneng ring laki perkara gempang berema ke mon benta jek manggerak mon aventa je arat-arat arwala seneng ring laki marara kebedereng aventa tokor orang le era bodobon polom-pol na sokoh maki ka anak bipah sadar meler berema bipah latin sabar sampian ngadepi anak paraten sampian ke anak setuju arwah teti ganjaran buk tamasuk ia teraki ke sekolahan dena RA ben pautre nukun naruang bian oleh ganjaran sela oleh ganjaran oleh aja cen boleh bian coba hahaha bian
Wah tukang sarin pesena beda kareteng canteng nama lolo sela oleh genjeran ki oleh aja cen boleh pah tak bejeng ngateraki anak mayu netep gula anak mun lako eki kiri laku nasadu malam pagi kiran gia gambian marah bukti aki jadi keng pola na tak tahu saya kira bu jadi kita kok saya kira gambian lo bila tahu kir dia apa boleh ambian pun letak kelar si jaga positif gigir lagi ambian laku nasadu malam napa tak oleh kir ke anak boleh keng mon kir ke anak rojak benar mon ki nemu cara selain ngangkui cara selain je leju akhir kikir melolo pak akik mulai jagaan pak sampai ke mandi sampai ke juleng sampai ke masang seragam masang selebar sampai akhir kikir dimone pasang selebar dari mancing tahu kan mancing saya anak tuh ke tuh nah kana ngari-ri wili depa ke sekolahan itanya ki 6 tambah 5 jawabannya pasangan bolo wetok ara apa bolang tekoro teka cuma mulai dari jaga tedung pah langsung serangap benembuun ya lala dek iya boleh pah bede deki teladan mau bama bede ya benda sing ngening teladan mun tak gigi di benembun sih tak ngening wah kancan ongke ke bangkung besaki kancan ongke ke bangkung be andre mulai sekolah bah tak ongke ke bangkung sekali pelor nyikrek ibu bener bangkung balor apa sih kalakoh lah si anak tuh ke itu pen berat jangan si anak mun tak yolok ongke beri kok mak jangan si anak harus si ongke si yolok engkau re ongke ki yang mun yolok are kok letusan boleh gelak mi yolok yang tidak reng lokolokan ya iya apaan sih ngidingaki onggu berak ngar ya iya jangan lupa kecak ki tangan marah paham bijak lagu akikiran buk oleh akikir pokok kebayi di budin sekali akikir sepah atoro mon pah benar rembean si akikir ya tak ikidinga kiki ya benanan kikiran panika kebayi senjata pamungkas pangabisan pada ben kapak maut naga geni 212 andin wiro sableng kau le serius kapak maut roe keluar ben wiro sableng mon jurus kunyuk melempar buah ben pukulan matahari letak medas kamuso puri keluar kapak ro beni pahe keteng keberak ketemor kebai lembai sampian mun niku wiro sableng lama keluar kapak arwala berarti la para tamat tah mare ngaru cere itu bapak melolo si aki bencek kelopai doa aki anak panika manter parengna ilmu sebarokah ilmu sebarokah anan tak kutu benter bu tina mah kita tak ranking ya mun bisa ranking tina mah kita tak teladan mun bisa ya teladan keng anak serengking ben teladan embun tak usah nyol manganyol wadin ben teladan boleh ranking boleh ya le anan cepah bermasau ta iya cetbuk jam jadin ben katon cet ben tahun ya ranking iya nja boleh cet toronan jadi buk toronan iya nyol manganyol beda toronan
beni perak penter sehari nang sekolahan tapi juga barokah di besana pikiran boleh. Kadang beda anak penter secara tong bitongan, beda sepenter secara pal-palan, keng tak ngerti keperasaan orang lain. Beda mila pas beda kecerdasan intelektual, beda kecerdasan emosional. Beda nak kana tak penter, beda nak kana lakar tak pete apal, tak teman ranking, tak teladan. Keng mon bedereng sepuna parapan ala kumalarat, aro tulinyan terus nolongan nah, aro keng tak penter pikirna, perasaannya cerdas roba. Aro nyaman cerdas secara emosional. Beda nak kena penter kar apa lalakas apal keng corek merana. In maina aban yang jematare tanah tai beki bon gendhe kesaran paran penter ke penter. Aro perak pikir nase penter keng perasaan tak penter. Le ilmu sebarokah bani kabar Rabu sami mulya ngiba bagus sekocak barokah ngiba bagus barokah ini ngiba matura kadang ekocak berkat hari sepah pot lopot polong ben serak alhamdulillah ya bareng serak berkat kan pah cerek kadang orang roh sebab sekocak berkat terus tak luang sekali. Alhamdulillah ya tak luang sekali. Paring serak berkat. Caan siapa sih tak luang sekali roh berkat. Mak berak bayi kebayi biar. Caan siapa sih berkat sih tak luang sekali. Caan siapa? Mak berak bayi kebayi. Sampian andi sempenan PC oleh napa ko opama saya kejutah nengi tahun 2000 ya tak kerdepak boleh kape ko tahun 2006 lekor pakun bungkol sempenan saya kejutah padahal masjid long kelolongan saya minta amal padahal tatang ke akulur saya nyari enjeman keng sampian pakun sempenan saya kejuta tak luang sekali aro beni berkat buk aro nyaman cerek ngiding rek marja bot lopot saya kocak berkat penika beni pas tak luang sekali sapenika cuken ilmu penika tanda orang ilmu na barokah tak kutu penter tak kutu kecak ilmu saya kaule itu tipe bagus segala beda kadang nak kanan butuh keng bejeng nggak tahu usah soro apa jeng pak bodoh sepenter ruang aro lengaleng kadang pakai soro apa jeng berak ngenceng labeng depak kedelem berak tanggentangan bodoh tamasok tandena anak si ilmu na barakah masa anak nering lain minta HP seteng genteng ben sepeda motor seteng genteng anak kau leben sampian sepeda motor sibuk coba pakun saya tompak beni tak teror nom keng pikir nih paring tiba saben Allah can anak apa cek saking andi pese tak usah penta pakun meliaki sepeda motor sibuk bagus kok cek ngerokeng bulan tandi pese pak mau nandi pese tak usah penta kok pakun meliaki sibuk bagus can anak aroma kita pinter insyaallah lemar mamulan barokah ilmu nah lah ngerti kagak beda nereng sepo can si anak apa mak takar meliaki datang sepeda motor si genteng cereng lampu na sepeda motor ramat te palor deui nai pasang lampu benepak danya kan banyak makin sepeda motor si mate palor oreng nasi patepak lampu na nengi deui nanga lala
Benih maksudnya are kan gara-gara mumus rebera ngojatan dia bese lecek ngapa cere ngarokok benar ya mun keng bera apa matepak lampu sepeda na lampu na mate balor oreng ay basangi lampu nga dia aro pangajaran kelas berapa lambe nom kau lemak tak kejapok ke pangajaran jadi ya ya beni urusan halal ben haram beni maksudnya mun pas sebut nang ide sinter wah mun nyapa ka oreng atau lero kan norok benter sinter kagapi aro mancer kemana oreng sinter norok kepada ketemu marah dah buk penta ka Allah muka-muka ilmu na anak kau leben sampean titi ilmu sebarakah penta berema mak ke Gusti Allah rematura tina mak kita ngangkui cak Arab ngangkui cak Arab mak Arab pun tak tahu ke Arab tina ngangkui cak matura tak apa napa paling mapan na orang ngadua sebelum sobu bila jangan sebelum sobu mundu anak gampang sebelum sobu naresi malarat sebelum sobu dan kauleman kadiman mator mon beda orang adu sabiasa aro doa nasi mangkat ke langit keng mon beda orang cek ke sebelum sobu adu ke Allah aro beni doa nasi mangkat ke langit malaikat patoron ben Allah kangkui nguni idu anak kauleman sampean khusus ke sebelum sobu yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib mun ba gampang debu menika bila sabeluna sobu sakakapi na malaikat pa kontoron ben Allah toron malaikat toron sareh mi beda orang kukul jire parlo ngiding sebelum sobu seta minta ke sengko to duso kok mun tak kelara abri mun beda orang kukul cek ke sebelum sobu mun tak ker ongguan se minta ke sengko kelar mace ke aben sebelum sobu mun beda orang tak ker cek atina tedung keng karena minta ke sengko to duso kok mun tak kelara abri sebelum sobu sare malaikat sare sare ben malaikat deribun beren kukul kabun teh mora kukul sare kakapi tak baceceran pah tedek sing ngiding sakale reng kukul sakale pah taker sare sal TPS ro ben malaikat TPS 2 beda ya ada sare miket nyelket ni budin labeng beben berumah apa ada pojure ya beda sejat biasa ngiding jat rutin ngiding biasanya si po sepor ya cek sebelum sobu kedua ya toraki ke Gusti Allah beda sing ngiding reng kukul ya beda gak dinto Gusti orang ke berapa reng kedua pangeran sakukul reng kedua engki Gusti pangeran nguti ka bela ka sengkok je minta apa sih kedua jadi ya todus kok mun tak kelara abri apa sih penta sih kedua jadi ya ayo bela minta apa sih kedua jadi ya ika bela ben malaikat punten tak minta napa pangeran berak ngiding nginum isaben napa tedung boleh jangan palang parlo ngiding keng nginum menasape buk cek berak atana melolo sebelum sobu mun pak bapak ritake raja mon dari model lah katon tak ke apa dek pada ben gulem ya mau temurek merena den sobu bah mon tak iya jet lama tua aduh Gusti Allah pangeran
ayo munkeng adu'a ke sebelum subuh. Tada doa burung mun sebelum subuh. Ada ambean bah minta napa mun doa sebelum subuh. Mun tak kelar sebelum subuh dubura kulli salatin maktubah saben-saben mare abejeng selemak bektok. Coba lupa aja dia. Mare duhur, mare asar, mare maghrib, mare isya, mare subuh, mare assalamualaikum, assalamualaikum. Beni pas masang seleber langsung mangkat nom. Arwah pangeran tosan-tosan mi minta napa? Selajut lah bejeng tak item mujak minta apa? Ambil anak bejeng itu mujak minta apa? Ambil anak bejeng minta apa buk? Marahnya ring gugul ya. Sampai anak bejeng minta napa ke pangeran? Minta rezeki, nengi saya kemas minta rezeki. Marah doa saya kemaan saya minta rezeki. Inna solati wa nusuki wa ma perak saya baca. Pada tak ngerti aja. Sami Allahu liman Rabbana lakal mil'u samawat mil'u masid mil'u kan tak tuli mareh. Karena tak ngerti je apa saya. Karena jad letak ngerti ke apa saya penta mayur matur mari apa jangan kata ya Allah Gusti Pangeran anak abdi na Gusti paringi kejemberan di dalam kau dina pagembangaki urusan ben perkara nah papocuraki usaha ben lalakon nah tonton aki nucu dek kauntongan kapocuran kamuljaan kabejraan keselamatan dari dunia ke akhirat Gusti Pangeran. Bejeng letak ngerti jak bentah apa bejeng dengan masjid ingat ka kok apa boleh bah bejeng penggir bekon naro pah ingat ka apa mari bejeng lekena pente iya benih assalamualaikum assalamualaikum doa awirit buk Maria bejeng kan tani segoni ruah subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo berapa jumlah naga kapi sangang polo sanga pas kena isaratos kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sapa-sapa orang de guna kanjeng Nabi mari apa jengki jekat je maca jiriah saya telok pagi bila mate make tu sana pada ben kapon tase pas teh sapa orang ben Allah pabonya itu sana seka Allah pokok ki mari abejeng endek maca jadi ya subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo kena ikalaban la ilaha illallah bila mate pagi make tu sana pada ben kapon tase pas teh sapa ora ben Allah aja berak jam aja pagena nom telo salasan wa salasina telo lagi an banyak sih tak ada pak rocek nekuk kata sebiking tak ipelergen sebaik ya subhanallah keratap tetelok norok ke kepi pak apa perlu nekuk tasbih mun sekali sentak bah lelemak norok pakala ke bini mun bini anen tan mun telo keng kadang tak itu mujak macam apa pakai pes ke pesaki ruang Ponolos sebelum mabuk subhanallah ruah subhanallah alhamdulillah apa tetidulillah arwah alhamdulillah apa tetidulillah ayo manter sateja foto-foto kaula ben ajunan ilmu nai paring na barakah ben Gusti Allah. Tantretan di sami mulja sagadin to sakater pon apa sih bisa ya teraki. Pokol sapolo lebet sekuni. Manter banyak barakah ben manfaatah. Manter muka pon apa sih titi hajat pataka ben Gusti Allah.
manter seteja se hadir samangken ka di tonak poto nah ben bengesepona ku laku ben ben keluarga nah palong polong dengan swargana Allah ben pada kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakat dinto sakat terpon apa sih bisa ya toraki nyon seborah atas sateja na kacangkolangan pamator. Mau keki papangki boleh bendoa. Cocok mode gi mun bendoan dari. Marah-marah sila tedung ji cegai buk sila dung tedung cegai nya benia doa lama ni gulung kemarin dari ya ni serka panitia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyuun rizki lanceng umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyuun rizki istiqamah ban husnul khatimah paleman dek kaajunan ngiba iman ben Islam kari da iban eka seneng ngiban ajunan nyoona sapora Gusti atas satejana tusa dari tusa se paling raja kantos tusa se paling keni nyoona sapora sakoni katipona apa bisaos amal fokus ben ibadah na sing angkat tanang muka ka angke peben muka ka terema ada kaajunan ya rabbal alamin sateja sing angkat tanang ka dinto Gusti matoro acumpereuna poto de kaajunan tak ngampua kieu usaha tak ngampua kieu lakoh tak ngampua kieu ilmu ngampua kia belas beni sera ajunan pacumperaki nak foto na sing angkat tanang Gusti pasala metaki pada pak aki dek kahacet ben cita-cita nah pakem pangaki seteja urusan ben perkara nah ben manter-manter paring na kaontongan kapocuran kasalamatan dari dunya kantos dek akhirat ajunan zat semaha araksa dari cema-cema kacubaan pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari cema-cema kakorangan kafakiran ben kamiskinan pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari kamalaratan pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang diri cema-cema penyakit kasosaan musibah beleih ben kapepejan sakak dinto cuken ni te pabengasepo sateja dari sing angkat tanang seki beda umur manter-manter palanceng umur ben pasehat ben ajunan seampon depak dek ka alam barzah muka isapora tu satu sana ben ajunan muka palong polong aben ajunan kala ben reng oreng sepada kenging belas ni sera ajunan dengan alam barzana ya rabbal alamin sateja dari sing angkat tanang kak dinto Gusti sekeduan penyakit lebat belas ni sera ajunan muka tulik papangki ben tampenah ben beres ben ajunan sateja sekeduan kaberaan ben karekongan ngamisa ongku dak ajunan muka tuli papangki bencelen keluar ben kadembangan sateja sekeduan hajat muka tuli pateka hajat sateja sekeduan takdir cuba muka tuli iyo baka fokus seampun takdir fokus muka patep-tep ben patolo sa fokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sagak dinto korang langkung nyuwun sumorah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.